In one? Just, no, actually, Rhian. OMG, fi mewn actual helicopter yn actually headband. Os ni'n ennill heddiw, bydde ti'n chopo un o bollocks ti off? Os yn ffynnu, chopai doi yn ei fi off, a rai ffrindiau fi gwbl. Wicked! John, I'm very well. Are you looking forward to a Wales All Black final? I am, actually. OMG, dyna Prime Minister Zeland Newydd. Spit? Am I supposed to spit? Yes, spit, not swallow. Oh, well, I'm used to that, Terry. Mae pobl yn dweud taw Cymru yw dark horse y gystadleuaeth. Wyt ti fel horse mewn unrhyw ffordd? Ie, mae'r boys yn galw fi'n ceffil hefyd yn y stafell newydd. Ond achos y tanedd fi a dim dim byd arall. OMG. Rhian yn ddiogel o dan y bel uchel. Eiliadau yn unig sydd yn weddill o ardderchog. Hibo'r dyn cynta. Mae'r cloc yn tician. Rhian o fewn 5 metr. Odi hi am gyrraedd. Odi'r Cwpan Byd am ddod yn ôl i Gymru ydi mae e. Rhian ar cais. Wicked! Est-ce que je peux avoir un bisou? Avec plaisir, avec plaisir. Diolch! Fi yma! Fi wedi dechrau Mexico Brave! Wicked! Come on, Gymru! Come on! Fi'n caru ti, Shane! Fi ddim yn bod yn rude, ond byddwn ni'n gallu chwarae'n well na Fiji. Fi yn lead! Nid just oherwydd y glaw! Fi hefyd yn mor excited fi'n practically piss off y pants! Jamie? Jamie! Oh. Oh well, fi yma gyda'r hottest dyn in politics, Carwyn. What do you think about more often, rugby or sex? Better buy. Wicked, me too. Alla gael fi ffôn ti? Okay, wrth gwrs, allwn gweud y mas, wrth gwrs o flaen power y teledu, ond gwneud yn ysmol. Albert, if you were to describe yourself as an animal, what animal would you choose? Like Jamie Roberts from the Welsh team would be a panther, a sex panther. What animal would you be? Gorilla, probably. Brilliant. When the Welsh rugby team go in the shower after a game, who's got the biggest personality? I can't say his name, but he goes by the nickname Long Dog. I have to meet Long Dog. That's it, yeah. Is it you? No, I'm only 6'2", 6'3". Yeah, okay. You've got my number. Alla ti ddisgrifio ideal rugby fan ti? Rhywun sydd yn passionate iawn, rhywun sydd yn drunk yn y terraces, rhywun sydd yn gweiddi trwy gydol y gêm, a rhywun sydd yn cynrychioli Cymru. Fi'n like 100% ideal fan rugby, Jamie. Sorry. Can I gael sus?
Now, Rhian, it is a big game for Wales tonight. It is going to be massive. Like, seriously, whole of Wales is, like, bracing themselves for, like, the biggest night of our life. I want a word with that Mr. Roll-On, seriously, because it's for his fault. Sam should not have been sent off. It should have been a yellow card, and I think things would be different. So I've got major issues with Mr. Roll-On, and I need to speak to him. Amazing. Almost marriage material. Okay. We were so close, you know, and we didn't deserve to be knocked out. We deserved to be in the final. Fi just mor gutted. Oedd e mor agos. Ond fi hefyd, like, mor proud. A di Jamie ddim di ffonio fi. Ond mae'n amser dod adre. Diolch Sela newydd. Fi'n mynd i'r fan fan am y tro ola.